Mansing. Hindi na ako magpalukay, itupal ko na siya kato tanyong pataan, Miguel kato patumtum na kumawa kita niyo pa. Nato, away ro na ko dugay kan Al-Sharif Khalil, wal ito kapral siya dato. Magsukol ka tuan. Piadala ko sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan pawawang pangumulan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وترك امته على محجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. In mahuli niya mga kakasi tay mangudaa ka Islam itukbal na to in pupudjihan iwan sa sanglitan tupot pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan nagpapanjari akatan piapanjari lagi nagpapanjari kato tanyumano siya. Away ron maksud buat malingkan in pagtag-ipunan siya, in tunggalon siya, akatan tiwayuan sin ibadat. Damikyan itukbal na to in sa taod-taod pagsarang sukul, iwan sampurna pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ni'mat yan ughara niya kato taniyo labi luwa na in yari kita niyo piaawot pabaran pabulan mahamulya bulan Ramadan labi-labi na pa ashrul awakhir amuin kahinapusan ang po adlaw simbulan Ramadan na inininekmat sa lagbo-lagbo mga maastay mangudaa ka may Islam dahil nga sa wabyan balikan na mo biyasin salawat itukbal na to yung pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taod-taod pagsarang sukul kaniya iwan sampurna pagsarang sukul kaniya sin piawot kita niyo panikmat dakula ini na mura-murahan in kita niyo paawoton pa magbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala pabulan Ramadan magdaratong insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga maastay mangudaa ka may Islam in bisarahon na to adlaw ini dengan mga yadlawan simbulan Ramadan atawakan in patumtum adlaw ini muna patumtum paginhawabaran sin ako mahuli maun kaniyo karena in agama singkitan yung agama Islam na agama pagpatumtum bilang sin agama Islam in pagpatumtum dahing kaniya ay bimakna day nga agama Islam. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pagpatumtum kaw na bunal to din pagpatumtum makatawang makarihil kamumpaatan pa mga sila bariman. Damik yan nasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith niya ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. In agama Islam agama pagpatumtum na mura-murahan pangayon na to for Allah subhanahu wa ta'ala
in patumtum aadlaw ini papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin may nang matakaddam may nang padduman sahaya sing kawi sing kita niyo Allahumma amin. Jari niya mga maastay mangud ka may Islam in patumtum aadlaw ini kumawa kita ni ambok hadith day nga mga kahadis-hadisan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis aupo ya riwayat sin dua sahabat garandilan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biya na kan Abu Dhar iwan Muadh ibn Jabal. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Day nga Rasul sallallahu alaihi wasallam qal ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kabuga ka pa Allah subhanahu wa ta'ala haunu ka binaywayan iwan sunui inhinang mangi sinhinang karayawan sinhinang marayaw karna mamapasikan niya. Iwan pagsumad jakaw papagkahimumano siya sinsarayaw-rayaw pagsumad ja. Parayawa in lakutabi at mong papagkahimumano siya. In hadis ini aupo-haupo mga maaste mangud ka may Islam. Insyaallah ta'ala amo ini in lilayon na to aadlaw ini puas sin taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin pagbaya niya. Nalaong sin mga kaulamaan sin kita niyo atungod sin hadith ini adi pa siya malilay na to. Laong sin mga kaulamaan sin kita niyo biya na kan Ibn Hajar al-Haytami rahimallahu ta'ala laong niya atungod sin hadith ini hadal hadith jami'un lisairi ahkam syariah idh hiya la takhruj 'anil amri wan nahyi fahuwa kullul Islam. Laong sin Imam Ibn Hajar al-Haytami kaya ulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala in hadith ini na malangkum niya ingkatan kahukum-hukuman sinsara. Hadal hadith jami'un lisairi ahkam syariah. In hadith ini malangkum niya, masamuan niya, makandut niya, makasud doon kaniya ingkatan kahukum-hukuman sinsara. Idh hiya la takhruj 'anil amri wan nahyi. Karena in hadith ini di na siya makahuwa dahil nga daakan iwan sinliangan. Fahuwa kullul Islam. Na in hadith ini na malangkum na ingkataan agama Islam. Inalaw man sin agama Islam na malangkum makandot sin hadith ini. Laong pasingkaywan ng ulama, hadal hadithu min al-qawa'id al-muhimma liibanatihi li khairid darain وتضمنه ما يلزم المكلف من رعاية حق الحق والخلق. لون بسين كيوانا العلماء قال أحد السلف لون سنبك سلف هذا الحديث من القواعد المهمة. In hadith ini dengan mga undang-undangan mahalga dengan mga undang-undangan sin aga masingkita niyo sa halga-halga liibanatihi li khairid darain karena sin pagpasawa niya sin pagpatarrang niya sin karayawan dunya aula na karayawan pag-akhirat wa tadammunuhu ma yalzamul mukallaf min riayati haqqil haqq wal khalq iban sin nakandot niya makasud doon kaniya in uno-uno na amuin piya wajib amukallaf amuslim akil balig dahi nga uno min riayati haqqil haqq dahi nga pag-amparo at tawakan paghalgai
akapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala min riayati haqqil haqq. Ati niya in hadith ini nakandut niya yaun alauman niya in uno-uno na kya wajiban pa muslim akil balig day nga mga amuin pag-amparo panghalngai akapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala wal khalq damikyan sin pia panjari biya kaniya. Damikyan mga maastay manguda ka may Islam laong singkaywan ng ulama in hadith ini huwa jami'un li jami'i ahkam syariah idh la yakhruj anhu syai'un. Laong pasingkaywan ng ulama in hadith ini malangkum niya masamua niya in katan kahukum-hukuman sinsara idh la yakhruj anhu syai'un iwan wairun makakuha kanya misan ang sulag. Nalangsin mga ulama, wa hadha min jawami' kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Na in hadith ini day nga mga jawami'ul kalim. Amuin bisarasin Nabi sallallahu alaihi wasallam haupo sumagawa in na niya maluwag. Hadis haupo sumagawa in na niya maluwag. Naray nga sawab yan mga maastay mangud-a ka may Islam. Tagnaan na to lilayon in hadith ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yagnaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in wasiyat niya, in kabtangan niya, ittaqillaha haytuma kunt. Kabuga kau pa Allah subhanahu wa ta'ala adiin na kau binaywayan. Kabuga kau pa Allah subhanahu wa ta'ala adiin na kau binaywayan. Ay bimakna dia akan kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala akatan kahalan sing kawi sing kita. Akatan situation ta. Akatan kahalan ta. Siwura in isa-isa mo atawakan akamatauran kau tao. Siwura in isa-isa mo wayrum makakilakay mo wayrum makakita kay mo atawakan akamatauran kau manusia. Dia akaw nagmabuga sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Damikyan siwura in atulak-tulakan kau wayron day sab makakita kay mo malayo kau ang mga manusia makakilakay mo ang mga kalawla siya an sinikaw atawakan mga kabagayan mo atawakan in ikaw tutug ahula mo mukim kau bukon kau musafir na masimasikaw piyagwasiyatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kabuga kau fa Allah ta'ala. Damikyan siwura in ikaw alawm kasusahan, alawm panandas, sin mahasut si mahatinggi Allah, atawakan in ikaw alawm kasanyangan, alawm kahanungan, masimasikaw dia aksin Nabi sallallahu alaihi wasallam magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima na mga maaste mangud-a ka may Islam, suway si masarta, in kabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala katan kahalan sing kita niyo. Suway si masarta in mattan kabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala abigi jantung sing kita niyo. Aunu haunu kita niyo binaywayan. Aunu haunu masa, aunu haunu tampat. Akatan kahalan sing kabuy sing kita niyo. Naray nga sawab yan, bang kita magbalik pa Quran mahamulya, mga maaste mangud-a ka may Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala piyagwasiyat niya in pagmabuka kaniya pakatan ummat. Wayroon day nga mga ummat atawakan wayroon day nga mga ummat piyarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala rasul atawakan nabi atawakan piyanaukan niya kitab mga kakutub-kutuban siwura in nasara iwan sin Yahud na in malaingkan piyagwasiyatan sila sin Allah ta'ala in magmabuka kaniya. Damikyan pa ummat ini ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unimbayta sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah.
Iwan bunnal-bunnal tuod, piyag wasiyat na mo, piyag bin na mo, pusaka na mo. Ang mga sila, ummat na kauna sa suko, kaya panaukan kitab, amunain mga sila Yahud, iwan sin Nasara, wa iyakum, damikyan in kamu, ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kita niyo katan, ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah, in magmabuka kamu, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mga maastay manguda kami Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala, along Quran mahamulya, tiyawag kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In suway, sampurnaon na to, in pagmabuka na to kaniya. Qala subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladina amanu ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kamu beriman, kabuka kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, sinmatan kabuka. Iwan ayaw kamu magrida abutan sing kamatay, malaingkan ing kamu alaw man sin agama Islam. Ayaw kamu mikimatay, ayaw kamu magrida, in mapatay kamu malaingkan, in kamu Muslim, nagmamabuka matan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in pangasubo mga maastay manguda agama Islam, pagka naraak kita niyo sin Allah ta'ala, magmabuka kaniya si matan kabuka, in pangasubo biyariin, in pagmabuka matan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nariyay nilang si mga kaulamaan sing kita niyo, nasabot nila at tafsir nila, biya na kan Imam Ibn Jarir at-Tabari, Imamul Mufassirin, Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, nasabot niya at tafsir niya, dahin kan Abdullah bin Mas'ud, damikyan Abdullah bin Abbas. Damikyan nasabot day sabi ni sin Imam Ibn Kathir, iwan sin Imam Baghawi, iwan sin kaywanan pa mga ulama at tafsir, amuin magtatapsil sin Quran mahamulya. Unin akin nila, dahin kan Abdullah bin Mas'ud, iwan Abdullah ibn Abbas, ittaqillah haqqa tuqati, kabuka kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, simmatan kabuka, an yuta' fala yu'sa, an yuta' fala yu'sa, wa an yushkar fala yukfar, wa an yudhkar fala yunsa. In pagtaatan in Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya pagmaksiyatan, panagnaan. Amuyad to in baita, dahi nga tafsir sin Abdullah bin Abbas, iwan Abdullah bin Mas'ud. In kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala, sin matan kabuka, indaran kita manumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala, akataan kahalan sin kabuita. Hindi kita magmaksiyat kaniya. An yushkar fala yukfar, gamik yan indaran kita, magsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno ni'mat, di matungkato taniyo, yanug hara sin Allah ta'ala, piagbus sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway inya ni pagsarang sukul ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat dakula siwi-siwi, manaut maaslag, in suway tayaon ni pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan, a pagsarang sukul tayaon fa Allah subhanahu wa ta'ala, in ganapan niya pakato taniyo. Biya na sinjanji niya alam Quran mahamulya. Wala in syakartum, la azidannakum. Bangka mo nagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala, sinmatan pagsarang sukul, uno-uno na ni'mat, yanug hara kanyo sin Allah ta'ala, na la azidannakum, tantutuod, ganapan ko pa kanyo, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. An yushkar fala yukfar, indaran kita magsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kita magkufur, ang mga ni'mat yanug hara, dihil piagbus niya kato tanyo. Ay bima na mga maastay manguda ka may Islam, bang aw ni'mat di matungkato taniyo, sibura ni'mat, kaingat, mag-usaha, atawakan kapandayan, ilmu, atawakan, uno-uno na, tiranan, langta, na insuwayaw ni balik ta fa Allah subhanahu wa ta'ala, isandig tamat to kaniya. Unin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala,
Fama bikum min ni'matin faminallah. Uno-uno ni'mat yan doon kaniyo na inyan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Naray nga sawab yan, amuyad to, inlaw ta gayta sin Abdullah bin Mas'ud, iwan sin Abdullah bin Abbas. At tungod sin, pag mabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala, sin matan kabuka. Ang panila siyugpatan, siyunuan, an yudhkar fala yunsa. Indaran kita, manumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Akataan kahalan sing kabuita. Hindi kita malupakan niya. Amuyad to mga maas tay manguda ka may Islam, in kabuka kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala sin matan kabuka. Amuyad to in tafsiran sin dua sahabat gakandilan, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, iwan sin Abdullah ibn Mas'ud. Naray nga sawab yan mga maas tay manguda ka may Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala gayta anday sab kita arukaing ayat day nga Quran mahamulya. Bang kita nagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala sinmatan kabuka nabunnal-bunnal tuod ukabun niya in laung ta barakat karayawan day nga taas langit iwan sindii agin lupaan. Asawab sin pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Bang sadya intaw qauman in manusia. Bang sadya intaw qauman atawakan in manusia. Nagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala sinmatan kabuka mattu kaniya lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Bunnal-bunnal tuod, tantu-tantu tuod, ukawun namo in kabarakatan in karayawan, day nga taas langit, iwan sinagin lupaan. Subhanallah. Day nga sabab yan, mga maas tay manguda ka may Islam. Asawab sin kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala, in kataan problema mo, in kataan kasusahan mo, na gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kakuyakan, sin kaluhayan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, bang siyampurna na tuing kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kandain Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga maas tay manguda ka may Islam. Awak tulong ta nagdakwa pakauman niya. At umakka abangsa niya, bangsa Arab, bangsa Quraysh. In Nabi sallallahu alaihi wasallam awak to nagdakwa kanila nanawag-tawag pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, intunggalon nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Akatan tiwayuan sin pag-ibadat, uno insambag nila, uno inhinang nila. Pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, miyawot iyan nila in Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta majnun, in ikaw taurupang, way akkal. Sambil miyawot iyan day sabsiya, anta sahir, in ikaw magsisihir, in ikaw yan black magician. Di payad tumamarahi mga maastay manguda ka may Islam, sambil in Nabi sallallahu alaihi wasallam bunuon nila. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nakananam sin amuin bisara, bisarahan sin bisara bukun mapatut, bisara masakit, bisara amuin laung ta pamawa-mawa, bisara pangudyo-ngudyo. Naray nga sawab yan, abiyad tuwing kahalan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga maastay manguda ka may Islam. Agun-agun in Nabi sallallahu alaihi wasallam, laung ta agun-agun dia sin diagpakan sin langit iban sin gumi. Abiyad tuin sakit sin bisara sin kauman niya. Subhanallah. Nariyay ni unindakan kanya sin mahasut si mahatinggi Allah. Dia aksya magmabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon siya diaak, in mamauli kanila, siwo ora in abissara atawa kanahinang. Wala siya diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala in mamaus, in mamauli, pakauman niya.
Sa uninda akan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala wairu undu kaing malaing kanin magmabuka siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Bunnal tuod. Kaya ingatan namo simigpit in pangatayan mo ya Muhammad. Bunnal tuod. Kaya ingatan namo simigpit in pangatayan mo ya Muhammad asawab sin kabtangan sin kauman mo. Naunindakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala fasabbih bihamdi rabbik. Na sujud kau, panasbi kau pa Allah subhanahu wa ta'ala wa kum minas sajidin. Iwan paaw na ingin hawabaran mo dengan mga nagsusujud fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsambahayan kau, giaak siya sin Allah subhanahu wa ta'ala magmabuka. Awiyad to kahalan, kasigpitan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awiyad to kasusahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, india aksya papasambahayangun in manumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Naray nga sawabyan mga maastay mangud aga may Islam, kuno kita niyo. Paratungan, tutukasan, tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayaw kita niyo malupa. Fa Allah subhanahu wa ta'ala. In suway kita manumtum kaniya, in suway kita magmabuka kaniya. Sabab isiyo in nagparatong kato tanyo kasusahan yan, atawakan panandas yan Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ray sabihin dumihil amo inlaw ta kalappasan, amo inlaw ta solution, guwaan a problema tayan. Ang tanda in Allah subhanahu wa ta'ala. Nagparman alawng Quran mahamulya mga maaste manguda ka may Islam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Isiyo-siyoin nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinmatan kabuka, yaj'al lahu makhraja. Na bunnal tuod dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala guwaan akatan problema niya. Dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala solution. Uno-uno na inpiaratong kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga tutukasan at tawakan problema kasusahan niya. Di payad tumamarahi, ganapan pa kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sinridjiki amuin wala niya na angan-angan. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Iban ridjikian pa siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin wala niya na angan-angan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Na isiyo-siyo inyang la niya, in pakaradyaan niya, yang la ning kawi niya fa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala na imbahala kaniya. Allah subhanahu wa ta'ala na in gumapi kaniya. Allah subhanahu wa ta'ala in tumawang kaniya akatan kahalan sing kawi niya. Namuyad to mga maastay mangud aga may Islam. In wasiyat kato tanyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahadith ini in magmabuka kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Adiin na kita niyo binaywayan. In magmabuka kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala akatan kahalan sing kawi sing kita niyo. Jari niya mga maaste manguda kami Islam, sugpatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In laung taari pa kita makakato paamuin sumuno sin hadith. In kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala in laung ta in summarize amuin makna niya, definition niya. Mga maaste manguda kami Islam, laung si mga kaulamaan sing kita niyo, amo na in fi'lu awamirillah. Fi'lu awamirillah wajtinabu nawahi. Atin niya in hinangunta. In katan daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin layuanta. In katan liangan niya. Amuyad to in laung ta haupo ma na sin takwa. Amuin ma na dihil si mga kaulamaan sing kita niyo atawakan pagbahasa unabasa ang galis. Amuin definition sin takwa. Atina fi'lu awamirillah wajtinabu nawahi. Inangunta in katan daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin layuan ta in katan liangan niya. Ari nga sawab yan mga maastay manguda ka may Islam. Bangyad to na hinangta, yang gautaan ta,
in kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala wala timub tuba pangatayan ta amuin angan-angan sadya atawakan tub-tub sadya adila liapal tabat ing kita nagmamabuka fa Allah ta'ala lang mo in ikaw bar iman misan di na kau magpatindog sinsambahayang 5 wakto misan di na kau mamuasa at kala lang mo sawa sa in pangatayan mo amuin malanuin pangatayan mo gamik yan di kau mga kato ini maglaka-laka papagkahimo di kau magbisara mangi na lang niya okay na yadto di bukun yadto okay mga maas tay mangud aka may Islam di yadto mamarahi sawab in kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinakisin mga ulama a definition niya hinangon in katanda akan sintuhan mahasud si mahatinggi Allah iban sin layuan in katanliangan niya ay bimakna suway magbariwakkas kakitaan dumagbus in kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala doon ang gawtakbaran mo awak tunanawag tawag in bilal hayya las salah hayya lal falah karina kamo magsambahayang karina kamo magparuntungan wayroon dapat in suway kau sumambag apanawag tawag simbilal apanawag tawag kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala tumunay sin sambahayang 5 wakto amuyad to in kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala mga maas tay mangud aka may Islam naray nga sawab yan isyusyuin nagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala simmatan kabuka tan totoo din manusia yan siya nain nagkasanyangan nagparuntungan siya nain manusia magkasanyangan magparuntungan magkakuyakan di inama narun niya awla na adlaw mahuli aparman sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun isyusyuin nagtaat fa Allah damik yan nagtaat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam iban nagmabuka fa Allah lawaya paginang sindaakan niya iwan paglayo paganib sinliangan niya fa ulaika humul faizun sila na yan tuin mattan nagparuntungan dunya labi luwa na adlaw mahuli amuyad to impanagnaan mga maas tay mangud aka may Islam wasiyat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in magmabuka kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala simmatan kabuka jari niya sugpatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in wasiyat niya kato taniyo wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha iwan pauruli stunui in hinang mangi sininang karayawan karna mamapasikan niya ay bimakna mga maas tay mangud aka may Islam awak to kita dia aksin Nabi sallallahu alaihi wasallam in magmabuka fa Allah ta'ala simmatan kabuka akatan kahalan sing kabuhi ta magtuy-tuy kita dia aksin Nabi in pasautan in hinang mangi bang kita na kainang mangi sininang karayawan karna mamapasikan niya may tayad to karna kaingatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam misan pabiyari in kusog sin pag-iman ta misan pabiyari in pagmabuka ta fa Allah subhanahu wa ta'ala aun da wakto in kita makainang dusa aun da masa aun da wakto in kita misan pabiyad to in pag-iman ta misan pabiyari in pagmabuka ta fa Allah subhanahu wa ta'ala na in makainang kita pardusahan sabab may ta sabab in kita manusia in kita bukun jukup in kita manusia bukun jukup dahil nga sabab yan in Nabi sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita yung hadith niya kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun in katan anak apo Adam in katan manusia wayroon exemption in katan manusia sabdasin Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta'un magpakay ng dusa magpakay ng kasaan sibo ura indusa yan atawakan kasaan yan nahinang mo piyagtuuran mo atawakan wala mo piyagtuuran atawakan dusa dakula atawakan dusa sibi-sibi na insuway inyan pagtawatan mo fa Allah subhanahu wa ta'ala ang kandayad tulang sin Nabi
wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Insarayaw-rayaw na magpakay ng kasaan, insarayaw-rayaw na magpakay ng dusa din kanyo, ya kamu ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawwabun, in mag-us-us siya magtoy, magtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta mga maastay mangud ka may Islam, in pagtawat, in mag-i'tirap kaw, sing kasaan mo, na inyan sipat simbar iman, sipat sintaw sulga. Kuno kaw makay ng kangian, magtuy-tuy kaw magtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala, magtuy-tuy kaw magtuy huminang, sinday nga mga daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga maastay mangud ka may Islam, ang kanday ng Allah subhanahu wa ta'ala, sipat niya, inbar iman, alawm Quran mahamulya. Qala subhanahu wa ta'ala, walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Diaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini bang biariin in sipat sim mga bariman. Walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, iwan in mga sila bariman apabila makainang dusa dakula. Sawab tiapsiran sin mga ulama in fahisha dii at tinatapsir dak amo in dusa dakula. Laung singkaywanan az-zina ay di makna hinang dusa dakula. Aw zalamu anfusahum, amo na in sagairud dhunub, mga pardusahan sibi-sibi. Alhasil, ayat ini yang buok sin Allah Ta'ala biyayta kato tanyo in dua dusa. Amo na in dusa dakula iwan sin dusa sibi-sibi. Iwan in mga sila bariman apabila makainang dusa dakula atawakan dusa sibi-sibi, dhakarullah, magtuy-tuy sila makatumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Katumtuman nila, bat in hinang nila dusa yaon na aun tiyata ka makanila sin Allah subhanahu wa ta'ala na siksa maulul, siksa mapangsan, mabisa. Fastaghfaru lidhunubihim, naray nga sawab yan magtuy-tuy sila mag-istighfar dahil nga mga pardusahan nila. Magtuy-tuy sila magtawat, magtuy-tuy sila huminang karayawan karna mamapasisin hinang nila amo in mangi iyaon hinang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfiru dhunuba illa Allah, na isiw pa in mangampun sim pardusahan malaingkan tupot in Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, damikyan wala na sila dimuon kimakkal nagkontinyo pardusahan na inang nila yaon karna kaingatan nila in Allah subhanahu wa ta'ala mga ngampun sim pardusahan nila. Aray nga sawab yan mga maastay mangud ka may Islam, bang kita makay ng kangian, magtuy-tuy kita mag-us-usumi ng karayawan karna ininang takarayawan yan papasun niya ininang takangian. Namuray ni inbayta sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala along Quran mahamulya, innal hasanat yudhibnas sayyiat, bunnal tuod in mga hinang karayawan, in hinang marayaw, in hinang pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil naman na pagsambahayang, apagpuasa, apagmarayaw pamaas, pagmarayaw papagkahi, na yudhib na sayyiat, bunal tuod papasun niya, in mga hinang kangian. Naray nga sawab yan, biya na sinakita kay na mga maaste mangud ka may Islam, kuno kita makay ng dusa, in mag-us-us magtuy kita, huminang karayawan karna mamapasikan niya. Ayaw kita niyo magkahangad, atawakan dumungog, apamando singkaywanan, amuin pamando, nakakuha simulang a Quran, iwan asunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unin pamando ini, laong nila bang kaw makay ng karayawan, atawakan bang kaw makay ng kangian, ati niya, alamat sindi mo pamara, inibadat yan. Sambil laong niya uto, inda, ayaw na ka lang niya mag-ibadat. Bangsaw pa may uto, nagmadras, nangadji, nagsasambahayang nakainang kangian, lang niya ay nakaw mag-ibadat, di mo pamara. Bangin da isab nagtitirong, nangadji atawakan uno-uno na, inday nga mga ibadat piarag bus niya, na lang niya,
di mo pamara. Biat tinwasiyat nila. Na ininiwasiyat atawakan pamando langgal sara. Di mugtol a Quran iwan hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab bang nato balikan inwasiyat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inwasiyat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya na siya butta kayna. Bang kaw makainang kangian o si magtoy sin hinang karayawan karna mamapasikan niya. Amiyad to in pamando sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In pasunuan, in paurulan, in hinang kangian sin hinang karayawan karna mamapasikan niya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jari niya mga maastay mga ka may Islam. In kay napusan wasiyat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo na in kabtangan niya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Iwan pagmarayaw kaw papagkahimumano siya. Iwan pagsumadya kaw papagkahimumano siya sin lakutabi at marayaw. Sin kaulpiil marayaw. Pagsumadya kaw papagkahimumano siya sin sarayaw-rayaw sa lingkat-lingkat pangaddatan. Subhanallah. Amuyad tuin kay napusan wasiyat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini mga maastay mga may Islam. In paparayawon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in parsugpatan ta papagkahitamano siya. Naray nga sawab yan mga maastay mga may Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala hawakto piyaturun niya piyanaog na in Quran sibura in ayat makkiyah amuin mga ayat ni maug a Makkah iban sin akatilibot apandaig sin Makkah atawakan ayat madaniyah atawakan ayat timurun ni maug a Madina iban sin akatilibot niya amuin ayat ni maug a Makkah iban sin a Madina iban sin akatilibot nila karwa inallahu subhanahu wa ta'ala na wayroon tud namis day nga mga ayat ni maug doon in malaingkan nang daaki siya papangaddatan marayaw. Malaingkan dihilan niya kahalgaan, dihilan kamulyahan, dihilan kalagbuan sin Allah subhanahu wa ta'ala yamparu niya in pangaddatan sa rayaw-rayaw. Yaway ta'alam Quran mahamulya. Ang kanda in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga maastay mga may Islam. Wala siya nawantog sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala sin uno-uno na in piyagmilikan niya diya dunya. Wala siya biyantog sin Allah subhanahu wa ta'ala asawab sin in siya nabi. In siya nabi atawakan in bangsa niya bangsa sarayaw-rayaw, bangsa Arab, bangsa Quraish. Atawakan asawab sin matao din asawa niya. Atawakan asawab sin durog niya. Sabab in Nabi sallallahu alaihi wasallam day nga mga sipat niya, amuin sipat sin mga sahabat, bang biyari in luparagbus sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na in Nabi sallallahu alaihi wasallam madurog. Wala siya biyantog sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga yadto nasabot na to yadto. Amuin piyagmilikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di inaman na runyak. Amuin piyagmilikan niya riya dunya mga sabot tayad to, wala siya biyantog sin Allah ta'ala sin mga yadto. Sa uno, in babantukan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, ikaw na yan, in sa taas-taas, sa lingkat-lingkat, pangaddatan. Ya Muhammad, ikaw na yan, in sa lingkat-lingkat, sa rayaw-rayaw pangaddatan. Ikaw na yan, in sa rayaw-rayaw pangaddatan, day nga kataan manusia. Amuyad to mga maastay mga ka may Islam, imbabantuhan, ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil, tanda, sin in pangaddatan, sa rayaw-rayaw, in ini, dia akan katu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya na sin hadith ini. Dahil nga sawab yan awak to na aso in Aisha sinambok tabi'in biya na kan Sa'ad di matong isaad laong niya kulto laong niya ataytu Aisha ta
ataitu Aishata, miyadto ako lang niya kan Aisha. Karna in mga sila tabi'un, amuin mga kamuriran sin sahabat, na masub sila pa ilmo. Yasin kamuyan, mga katautay manguran, amuin lang ta, di murungog, at tiap-tiap, pangadji, dihilon, dihilon si mga kaguruhan singgitan yung di anidaul Islam. Na intabi'in ini, miyadto siya kan Aisha, lang niya miyadto ako kan Aisha, asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab in Aisha, day nga mga gakandilan sin sahabat, day nga mga ulama sin sahabat, pantok, maingat aagama. Naray nga sawabyan lang niya miyadto ako kan Aisha. Fakultu, na laung ko kaniya, kayfa kana khuluqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kayfa kana khuluqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Biyariin laung niya inhantang. Biyariin inhantang indagbus sin pangaddatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat insambag sin Aisha radhiyallahu anha, yaridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, kana khuluquhu al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. In kaunan sin pangaddatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daing naman nakabtangan niya, iwan sin hinang niya, in laku tabiat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kaulpiil niya, na biya Qur'an. Ay bima na mga maastay mangudaa ka may Islam, wayroon day nga mga daakan alawm Qur'an, malaingkan in Nabi sallallahu alaihi wasallam siya yung panagnaan huminang. Wayroon day nga mga babantukan sa lingkat-lingkat pangaddatan alawm Qur'an mahamulya, malaingkan in Nabi sallallahu alaihi wasallam siya yung panagnaan huminang yadto, siya in nagsisipat hadto. Sipat yadto si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na wayroon day sabday nga mga liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alam Quran mahamulya, malaing kaning panagnaan limayo kanya, imanib kanya, Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damik yan, wayroon day sabday nga mga pangaddatan sa ngi, amuin lang ta piyagmangi, sinsara, piyagmangi, alam Quran mahamulya, na in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yayuan niya yadto. Bukon yadto pangaddatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang kanda mga maastay mangudaa ka may Islam, in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbulan sang tuod pa ummat niya. Nagbulan sang in Nabi sallallahu alaihi wasallam pa ummat niya. At tungod sing kalagbuan, kalabyahan, sin pangaddatan sa rayaw-rayaw. Dahil nga mga hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas saimil qa'im. Rawahu Abu Dawud. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunnal tuudim bariman, abutan niya, asawab sim pangaddatan niya sa rayaw-rayaw, indarajat sim mga sila makusog magpupua sa sunnat. Iwan sin makusog magsasambahayang sin isukdum, sin tahajjud. Amin sambahayang tahajjud, sambahayang sunnat. Subhanallah. Asawab sin dayaw pangaddatan, madawhat mo, maapas mo, makawa mo, indarajat sin mga sila bariman, amuin lang ta makusog magpupuwa sa sunnat, iwan sin, amuin makusog magtatahajjud sunnat, sambayang tahajjud. Damit yan mga maastay mangudaa ka may Islam, asawab, sindayaw pangaddatan, yamparo mo, diyayaw mo, in pangaddatan mo, nagsipat kaw sinsipat pangaddatan sa rayaw-rayaw, na giarantulan kaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin laung ta sa taas-taas na sulga, sa taas-taas na darajat alawm sulga. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana za'imu bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah man taraka al-kadhib wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hassana khuluquhu. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ako lang niya garantulan ko by abawaan sin sulga, amuin sa bawa na darajat alawm sulga, atawakan akid sin sulga, lang sin mga amuin lang ta maglililay sin hadis, amuin sa bawa na, amuin lang ta sulga. Isiw ini liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Isiw-siw intinggalan niya
in pagdiscuss, in pagluhat, wa in kana muhikkan misan pa siya akapatut. At tinain mano siya, masub magluhat. Biya na sing kiyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala alang Quran mahamulya. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Na in mano siya, siya na. In pinakamalukat mano siya, piyapanjari sin Allah ta'ala. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. In kaaunan sin mano siya na masub, makusog, magluhat. Na, day nga sawab yan, at kala, iyawiran mo imbaran mo, po mo ingin hawabaran mo. Day nga pagluhat, misan pa kaw akapatut, na gyaran tulan kaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin, laung tadarajat at tawakan sulga, amuin sa bawa-bawa na. Asawab sin, dayaw pangadatan mo. Misan payad to, amoy nakapatut kaw dumamaglukat, atat kala, tinggalan mo, nagyaran tulang kaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sulga. Amuin sa bawa-bawa na tawakan, day nga bawaan sin sulga. Ang pasugpatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bibaitin fi wasatil janna, man taraka al-kadhib wa in kana mazihan. Damikyan garantulan ko siya sinbay, agit tungan sulga, bang tinggalan na in pagputing, bisan pa siya langog. Naray nga sawab yan, in pagputing mga maaste, mangud aka may Islam, day nga mga sangi-ingi pangadatan. Damikyan day nga mga sipat alamat sin munafik. Day nga sawab yan, di man jari magputing, malaingkan akaywanan situation, amo injari sin sara. Bukod dito topic ta, di makna, isiw-siw in tinggalan na yung pagputing, misan pa, tinggalan na yung pagputing, misan palangog. Natan totoo din mano siya yan, garantulan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bay, akit tungan laung ta sin sulga. Damikyan, wabibaitin fi a'lal janna, liman hassana khuluqahu. Iban sin garantulan ko siya laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin bay, at taas sulga. Allahu Akbar. Sa taas-taas na darajat along sulga, isiwini liman hassana khuluqahu. Isiw-siw in piyara yawn in pangadatan niya. Aray nga sawab yan mga maaste mangud aka may Islam. In dayaw pangadatan ini, tumimbang siya. Adlaw mahuli, day nga mga sabugat-bugat na amal sin manu siya. Unimbayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga maaste mangud aka may Islam, ahadith niya, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allaha la yubghidul fahish al-badhi, rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayroon na ang buok sa bugat-bugat at itimbangan simbar iman adlaw kiyamat, adlaw mahuli, min khuluqin hasan, day nga pangaddatan sa rayaw-rayaw. Wa inna Allaha la yubghidul fahish al-badi, iban bunnal to din Allah subhanahu wa ta'ala, mawungsi, maliso, aamuin, manusia, bar-iman, malummi, indila niya. Amuin, bang mga kato maglaka-laka, maninggad-ninggad, mamawa-mawa apagkahi, amuin mangiin pangaddatan niya, na inyan kawungsihan kalisuan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan mga maaste mangud aka may Islam, asawab sindayaw pangaddatan mo, insya Allah subhanahu wa ta'ala, madawhat mo inlasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madawhat mo inlasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikaw na yan, inlabi kalasahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam day nga mga umat niya. Iban sin palingkurun kaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, doon araig niya adlaw kiyamat. Ikaw na yun sa suok-suok, alingkuran sin Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw kiyamah. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Bunnal tuod, inlabi kalasahan ko kaniyo, iwan sin sa suok-suok na marika ko adlaw mahuli, amuin sa suok-suok na day nga lilingkuran ko adlaw mahuli, adlaw kiyamat, ahasinakum akhlaqa. Amo na in sa rayaw-rayaw pangaddatan din kaniyo. Subhanallah. At niya asabab sindyayaw mo yung pangaddatan mo, ikaw na in labi kalasahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam day nga ummat niya,
iwan sin sa suok-suok na alilingkuran sin Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw kiyamat. Damikyan mga maastay manguda ka may Islam. Asawab sin dayaw pangaddatan sin bariman in asal-asal amuin naranya nagkuntara, nagbanta, nagkalo na inyaun may nang tiranan ikapaglasa nila. Amuin may nang tiranan in pangaddatan niya sa rayaw-rayaw yaon in laong ta makapagsulot sila in makapagambuok sila lawi pa daing sin amuin tagna amuin pagbakay nila gamman magsusungin paglasa nila iman sin pagambuok nila biya na simbayta sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala alam Quran mahamulya wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Asawab sin dayo pangaddatan, asawab sin pagtaat mo pa Allah, asawab sin dayo pangaddatan mo in asal-asal bakay mo insyaallah taala may nang mubakay. Ang kandain Nabi sallallahu alaihi wasallam mga maastay manguda ka may Islam. Biyaitaan kita niyo hadith niya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Pangaddatan sa rayaw-rayaw. Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamu makasud palawng sulka sa hinggaing kamu mag-iman. Di kamu makasud palawng sulka sa hinggaing kamu mamarat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangon yung katandaakan niya, layuan niyo yung katanliangan niya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Di raisab kamu mabilang bariman, malaingkan suway kamu magkasilasa. Asway, dayaon mo yung pangaddatan mo papagkahimumano siya. Suway isugpat mo yung pagkasimu pamano siya. Amo yung pagtawakon sila turrahim. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Puno mawaya ka kamubaitaan ko. Sinhinang, ambok hinang, bangyo hinang, tantutuod, magsusungin pagkasilasan niyo, magsusungin pagambuok niyo, afsyus salama bainakum na, pasaplakan niyo, insa salamanan tara niyo. Naray nga sawab yan mga maastay manguda ka may Islam. Amuyad to in wasiyat kay napusan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini. In parayaon ta, in pangaddatan ta papagkahitamano siya. Ay bimakna mga maastay manguda ka may Islam. Bang ta samarayson haupuunin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini panagnaan dia ak kita magmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala ay bima na dayawon ta in parsugpatan ta panagpapanjari mahuli dia ak naisab kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam para yawon in parsugpatan ta papagkahitamano siya may ta sawab di man jari in bar iman nagmamabuka sadya fa Allah ta'ala mangiin pangaddatan niya di at tumadjukupin pag-iman ning pagmabuka niya damikyan di ray sab manjari marayawin pangaddatan niya mangiin di ray sab manjari marayawin pangaddatan niya pamano siya mangiin pangaddatan niya fa Allah Ta'ala di manjari suway in bar iman puwas sing kabuka niya fa Allah Ta'ala na parayawin ning pangaddatan niya na amo niya to in bar iman mattan nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala na amo niya to in mano siya nagparuntungan dia dunya labilwa na daw akhirat naray nga sawab yan mga maastay manguda ka may Islam nagbang na patugtuon na jasing kami pangadji di aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim